sa papagayam. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Hasmin iti Batak City, Ilocos Norte. Sa gudayin nga ti surat papagayam. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi, ano ni ayat ket napudno unay orean niya ti klasen na apanubok iti biyag ket kabailan na asarangten. Nangaroon no patyan na nga saan nga mangted ni Apo Diyos ti panubok iti patpateg na nga parswa no saan na anam namaen nga malasatan. Manong Nemi awagan naglatan iti Hasmin ti Batak City, Ilocos Norte. Kasto man nga rugyak dito ay pagkasalita. Nakaragrag sakak Manong Nemi nga dimteng dito'y balay manipod iti pangopisinaak sak dim magas iti gayem ko a doktor. Iso nga imun una nga nakaawid ni Cesar nga asawak mangup opisina kami nga duha. Wen, adaan kami iti bukod nga balay. Kat siyempre, iti makadanon ako dito'y balay, Manong Nemi, inarakop ko ti asawa kat ko honey, good news. Ano natangan news nga good? Nagapuha ki doktor. Agwaring kanton nga ama. Kat imirot ti panangarakop na kaniyak man. Oh, thank God. Nagyawan kami Diyos ko. At lalo man yung ipatpatag ko unay-unay. Ipatpatag ko unay-unay dito nakapinpintas ka nakabangbang loonay nga asawa. Ni dito di mo mong excuse me. Di mo mong ilugar. Anong hang ilugar? Adakat nga ron Makati pa kadatang? Oo. Di mo orayan nga mga rabita pa amo ka nakaluto kan hani. Tano umuno na ka nga gawid dito'y balay. Kasi ka tagluto. Kapag na may mas tiluto kami siya. Umuna ta pa lang amangan sa tanto mga rabi. Oh, natibagbagam. I love you. Aguri ka, honey. Baka mapisit ni baby di tiyan ko. Kasla ka barbaro ni ayat kada kami manong numampayad dan duwa taon ngagdandan na kami kas agasawa. Namuna to talaga magustuhan da unay ti asawa nga iyantana dagiti bibig na kadagiti duwaman sanas ko. Kasla kayat na ni ipapas. Tadanton karibal na ito ni pasangay ko ti anak ko manong adanton kang runahan nga agde. Oh, Cesar. Di mi pulos mas baalan ti kinaragsak mi. Gabata sa alang nga nagkaramkam ti mansanas ti naramid ti asawak na dagit bimabapay ti ulo na. Oy, Cesar, hanga ditan. Inakpay buguan. Nainiwas na saan nga mabuguan. Nakalukloko ka talaga. Oh, dito yun, hindi mo gusto akin ka ni. Oh, pulos ti panagalumiim kan panagamak mo. Talagang ikutan ikutan ti amin ko. Kamuta si ka ti amin ko. Awan surok awan ko. Sikamat ti amin ko, Cesar. Iso nga diya ko nagsabag sa puliti sa balik. Kas tamad ka niya. Sikati amin ko. Katsiksikan to lang ti babae ti biyag ko. Oh, sa Wen Manong Nemi nakasapsapa nga pinagustuhan mi tirik nami iti daydi nga malem. Tamalem pa laeng. Sampay nga nagsipnget. Sampay nga nagtamon dya init. Nga maddan pinatabon Manong Nemi ni Cesar iti saklot ko. Intabon nan Manong Nemi, titabtabon na nga dati. Tapno agsibog kam kano nga doa. Oh, sabay gumatawan tot pa nagpatingga ti kasto nga ragstakto. Oh, Wen Manong Nemi nakaragragsak kami ti asawak nakabarbaran ni ayat. Amang palpalagda iti tanikala nga impundar ni. Ayat anapudno unay, ayat nga awan kaasping na ken itiya. Awan kaasping na ti kinasinaw ken kinatarnaw na.
Nakalaglag dati kari nga nilaing patay ti mabaling nga mamagsina mamangrak-rak iti karin kadimi. Awa na pulos ti dimteng nga problema mi. Kat kalpasan manon na mi ti inna uno pito siyam nga bulan. Impas ngay ko manon na mi ti inauna nga anak mi nga ni Celine. Babae ti muna nga anak mi manong. Kat ko nati asawa kaya't na nga lalaki di sumaruno. Kat kalpasan nga rod manon name iti first birthday tinauna nga anak mi nga ni Celine at damat manin idi nagpitpitik iti saklot ko. Oh? Nalaing tanga talaga, sweetheart. Kaya't na nga sawen awan tupet ti duwa nga tawen ni Celine nga inaw nata at danton adi na. Asig anak ko nada. Masapol nga lalaki ita di sumaruno nga baby tahani. Kat no lalaki masapol nga junior. Kasano nga ro din no babae manin hani. Di pututan ganto manin. Kat no awal lata ti lalaki. Alamanin. Aging nga adan ton lalaki. Anya? Kayat mo sawan Cesar. Sakto laksar ding aganak no adanton anak tanga lalaki. Ay, jaka yatani. Dua laeng ti kahit kong anak ta. Dua laeng. No dua laeng di karkararag tangarod hani. Kasabi ko mata lalaki ti inawam ita. Ti ading ni Celine. Kat ikarikani. Sika kat sikanto laeng tiwat patig ko. Da kayo karagiti agbalin nga anak ta. Da kayo to laeng tiwat patig ko. Ha? Awanen iti pangisukatagpahi kada kayo. Agyaman na kani? Agyaman na. Kat sabi ko matamatong palmureta karim, Cesar. Sapay ko man. Lalaking agpaiso ti si marunong anak mi manong nemi kat kastaunay tiragsak ni Cesar. Kat kas itinagtulagan mi akalpasan maipasngay ko ni Junior. Nagpalaygit akon. Naputol. Saan la basta nagalutan laeng. Ngem talaga nga awan manong. Saan nagtun nga aganak pay gabota talaga nga naputol din. Ti makadakas manong nemi na ang unay ni gasat kada kami. Gabota nagsakit ni Junior ket natay. Oen manong nemi na angaw ni gasat. Takalpasan iti pa nakapabunyag ni Junior. Nagsakit. Pinadoktor mi. Samad nga amo nga ibaga ti doktor no anya talaga ti sakit na. Ado nga doktor, espesyalista, na ibusan ti ornong mi manong na yun. Uray no maidumlum tati utang hani. Basta tinaskin kat maimbaga ni Junior. Saga mapukawan tinamnama hani. Agkararag na kinaabo Diyos. Ngem no kas pagarigan ta. Saan? Saan mo nga ibaga? Nga mapukaw ta ni Junior. Ngem kas pagarigan ta. Iso ti kadeg ni Diyos. Masapol nga awatan ta ti kinapudno. Awatan ta. Saan ko nakmat? Apin nga papilik mo? Jack pulos panunutan nga saan nga maispal ni Junior. Masapol nga maimbagan ni Junior. Masapol nga saan nga mapukaw ni Junior ko. Emnoan niya tinaikari manong name. Iso ti mapasama. Gabutasahan nga nakalasad ni Junior. Uwen manong name napukaw mi ni Junior. Nagsakit. Lakalad-ladingit. Ano kasano ti panagladladingit ko nga ina. Maspay kini Cesar. At doon na kinigundaw ay manong naming agdungaw ti asawak.
Ano mabalin ka di na kayat nga maidulin ti bangkay ni Junior. Ti kayat nakitbang pantayan na lata. No kasano tirigat ko nga nangiliwliwag ti ba nakapukaw mi ti lalaking anak mi manong name nakarkaro pa ay ti asawak. Kat nasursuro na to minom ti arak. Nasursuro na tagbartek manong name. Arak manin ti sangsangwan binag pakibiyangan. Awan ti may tulong ti arak. Binag pakibiyangan ko nakmat. Makaitad ka di kang kati sakit. Hawati mo ti kinapudno sa asa. Na ikari nga mapukaw tati amasapa ni Junior. Unita, adamat inauna nga anak ta ni Silin sa bali ti lalaki nga anak. Di mo ka di mawatan. Lalaki ti masapol ko. Sa bali la ti lalaki nga anak. No kumangamin ta saan ka pala nga nagpapalaygate. Cesar, no pinagalutam laing kuma. Mabaling kumapala ita nga madantat sa bali nga lalaki nga anak. Jakmat amo nga kasya mapasama kini Junior. Di napataghani kat adamat latanak ta. Iso nga watan tanti kinapudno hani. Kat pasublian ta kumati dati nga relasyon ta. Pasublian ta kumati dati nga ragsak ta. Gragsak ta. Kaya di ba naglabas ti Aldao manunay inot matlaeng nga nailiwliwag ni Cesar. Iti pa nakapukaw mi kini Junior. Ngam jak pulos pagarupet. Nga nagbaliw ti taray ti biyag mi manong. Wen. No idikat nakaragragsak kami nang ron di adan lalaking anak mi. Ngam nagbalbaliw ti taray ti biyag mi. Kalpasan na sinubok na kami ti Diyos itirasapa pa nakapukaw mi kini Junior. Dimteng itinadagdagsan manen nga panlubok. Na destino ti asawak iti regional office sa di San Fernando City iti La Union. Diyak kumay di ka kayat nga palabusan ti asawak manong name. Tay di agpakada nagsangitak. Honey, numabalin na ko ma. Kada agawid ka. Ana? Agawid ka na dakpid ato? Ay, numabalin na ko makit igawid ka ko na. Gabuta tsak kayat nga may testino ka taadayo. Nakairawamak nga inaldaw ka nga makadan na kahit atakta. May kawa tunawan ka. May ruang kang tumitlayang hani. Asa dagmat lang ti San Fernando. Linawas sa kang bakasyon. Kasano no tawang ka dito pa nagtalik mo kanya? Trust me, honey. Dakil di ba nagtalik ko kin ka, Cesar? Kanamok, nagtalik ka man unay kanya. Buteng na. Anya ko matkabuteng mo? Ha? Ikatunday ta kinaparag-buteng mo. Pagtalin na edem, ti panagtalik mo kaniya, kani. Iba't patag ka unay. Da kayo tenak ta. Kaya dulitek. Awan to, ti pangisukatak ka na kayo. Ikarik. Oh, sapay ko ma, honey. Sapay ko ma. Idi damo manunemi linawas ngagbayso ngagbakasyon ni Cesar. Ngayon di mo may bayag, maminsan laingen nga bakasyon iti uneg ti makabulan. Aging ka, asaan min nga mauray nga gawid. Narigat ko pa nga matawagan. Napasama ken manunemi tinagparik na kaniya. Kaniti may sa nga gundaway. Natawagag isuna. Honey? Honey, kahit kung umaamuan ti pudno. Pudno nga niya. Pudno nga sitwasyon. Tell me the truth, please. Hasmin, idida mo imbagam nga busy ka. Di ba? Ibagam nga mabadnog ka nga travel. Ita, anya ti alibay mo? Uno pudno ka di?
Nagparparig na kanyak, Cesar. Cesar, ibagam tipod no. I'm sorry, Yasmin. Saan ko natumpal ti karik? What? No. Saan? Saan nga po no dita, honey? Saan nga po no? Kahit ko ngumamon. Kahit ko mamom tipod no, honey. Diba? Imbaga mga kahit mo nga mamuan, tikinapod no? Isog imbaga kayang katipod no? At dan sa bali nga pamilyak ditoy. Dandanin rumuar ti lalaki nga putot ko kenkwana. Kasta unay nga rod ba nung naimi ti panakakilaat ko idi baga mismo ni Cesar kaniyak. Nga dan sa bali nga pamilya na sa San Fernando City, La Union. Nga dadan ni kanon rumuar ti lalaki nga putot na kenkuan. Nagsangit ak nga rod manunin. Tapos sino kumati saan nga makasangit ti direktoy nga naamuha. Sana ni. Nagtalay ka keng kaing karim nga awan ti pangsuksukatam ka na kami sa ita. Umay kami kinisilin dita. Ano? Ano to ko na? Umay kami nga ginadita San Fernando. Abi ko mga umay kayo. Di ka di pala mamati? Napatpatig ka din. Dita? Napatpatig ka din isuda? Imta kami kinisilin? Naglagay pa nga siyak. Siyak tilagal nga asawam. Nasakit nga min, Yasmin. Ano nasakit? Nasakit. Ngayon isuday tatipod mo. I'm sorry, Yasmin. Ni Rosana, tibat patig ko. Nagsakit manong name ka nakalaga nga nakasaksakit. Nagsangsangit ha, kat pati ti anak ko piman imarakop kaniya. Kat nagdangay kami nga nagsangit. Ubing pahing magkasla amunan, anapukaw nan ti amana. Hindi pa laing anumanin kat salutsudan na kaniyak no apay nga awan ni daddy na. Ita, manong nemi, namin pinsanan nga napukaw min Cesar. Diyak pulos din na mamanong kastoy ti pagtungpalan ti binangon mi nga pamilya. Diyak pulos din nama kat nasakit, nagsakit, nakasaksakit. Talaga nakasaksakit man. Kasla mabriyat ti barokong ko maderderder unay ti pusok. Kasla kayad ko pekid din ti matay. Ngayon saan? Diyak ipalubos. So nga itiday tangang kong daway manon na imi. Inawagak ni Apo Diyos. Diyos ko. Pati pagkarin nyo kumati pakinakam ko. Tarabayan na kami kumanga gina. Sana kam ko mga baybayan. Pangaasiyo, Diyos ko. Nangalaak itinapaot nga bakasyon ko iti trabaho manong nemi kat napan kami si marungkar iti ayanda papa. Impudnok kini papa tinaramid ti asawa. Mabalim mo ang idarom di kiti mang lilipot. Papa, lalawag tinangig mo, Hasmin. Mabalim mo ang idarom di kiti mang lilipot. Idarom mo ida. Ilaban mo ti kalintagam. Saanin, papa? Andiyan nga saanin? Basta ka dilatan nagdaligap-kap ka? Saanin? Ha? Basta ka dilatan nagulimag ka? Idarom mo ida. Sa mo pa anal, tika saryo. Tapno na waya ka dumet nga mangalat ka sukat na. Awan ti banggib ko mangalat tika sukat na. Awan ti banggib ko mangalat tika sukat ti asawak, papa. Gabuting karik. Ngajak to nagayat pa hindi sa bali. Naipat-patig mo ka di palayang dahil diyang asawam kalpasang nga kasya dinaramid na. Iso dito di kisti pusok papa. Linoloko! Ha! Pore ka tanong mawin sa nga ribukat siya mga saktan na ni Cesar. Jak to pulos gamden timang lipat kang kuha. Ipatpatig ko una ti asawa ti ama ni Celine. Linoloko minamauyong data. Adu kadadupay manong nemi dagiti panang babalaw ni papa kaniya. Yan saan ko ngayon pangag.
Adu dagiti masdaw no apay nga mangnamnamak pailaeng iti panagsubli kada kami ti asawa. Ken masdaw da no ibagak nga nakasaganak to pailaeng nga umawat manen ken kuana kas pagarigan tagsubli kada kami. Saan ko nga ginuped ti komunikasyon mi iti asawak manong pasaray tawagak sumungbat met no daduma. Ket iti na minsan nga tinawagak isuna manon nemi pabunyagan da kanon ti anak da kini Rosana. Inya nga ko ngayon magakengkuhanan. Mabaling ka diti umatendar? Ha? Uwin Cesar, umay kami umatendar ti panakapabunyag ti anak mo nga lalaki ti sabali nga babae. Uwin manong nemi ti likudan nga dan sabali nga pamilya ti asawak. Isupay laeng met tawtawagan. Karaging gana mo ka pabunyagan da kanon ti lalaki nga putot na kini Rosana. Karinya nga ukukin ko na manong nemi nga umatender kami. Ngam ko na sanin nga skin pa yung husband. Sorry ha. Ngam naimon ni Rosana. Hanya? Ano to ko na? Han kayo nga umay kabuta na imon ni Rosana isupay tirumbing agimon. Kahit nakala nga makita ni Celine. Umay kam dita nga saan nga gapo ta kayat ka makita ng ti anak ta. Ni Celine mailiw kang ka. Kanayon nakasapsapulen. Katsi ka. Di ka di mailiw iti anak ta. No saan na kun nga napatig kang ka. No saan ako nga napatig kang ka sa mo kumamat nga iraman nga laksiden ti anak ta sa Cesar please. Kinabot no na. So nga, jak sungsung-batan na kitawag mo na daduma. Nagro na ang dak sa Jabalay. Taga pa kami laeng. Numamuan na pa nga at kami nakasyut ta. Nga, hisupay nga kabit, tinariri. Shhh, husband. Gabo ka dito, iso nga talaga tipatpatig mo. Gabo ka dito, isot na kayo ti lalaki nga anak mo. Inikang kawat ti anak nga lalaki ah. Yung napamut pinatay. Hang ko nga pinatay. Sa akin na parang ka nagpalaygit. Cesar. Madikdiktaran na kakadit kabit mo. Kasta kadit klase ti babae nga nang isukatam kanya. Madigayam nga tawagan ka. Bayam Cesar. Maudin na ito'y. No saan na kaya't tikabit mo nga tawagan ka saan to nga maulit Cesar. Tapno lang awan ti pagkapahan nyo. Tapno lang agraksak ka. Saan kanton nga tawagan ikarig. Intuloy ko tinagsangit idi ta inyo kon ti cellphone ko manong. Kabot masaksak tanak launay. Amin ngamin nga tawagak pailaeng. Namin pinsan gaya men nga nasa binungan ti panunot kenrik na ti asawak. Inaudawat ko iti Diyos. Nagsublikan to kada kami Cesar. Sapay kuma. May sakala kiti kopi sinak man. Ni Albert. Kasi ti may sa kasardam. Nakaturog man kit din ano Celine. Naturog ako kumamaten. Yung nagring ti cellphone ko. Hello? Hi. Sana ka tinga makadisturbo? Mailiw ako manang gangkay. Mailiw ka, idin ito ta, nagmalmalim nga nakit-kita ta. Agabay pa tila may standard ito opisina. Sakang ka na yun, nangasaktikit kita. Abi ngamin, masasya na kang kayo. Ada dagidugon daw nga maimayang ka. Ada dagidugon daw nga masiputak. Natumbrem na kitiluam. Makita ta ka nga, agar alis to nga mapaniti comfort room. Sumurtak kad mangmangin ko pa nagsagsangit mo. Saan ka nga magnamnaman pa kay ni Cesar? No maramid mo man. Sayang na giti panahon.
Nasaysayangam. Mangnamnama ka kadipay laing iti asawam. Mangnamnama. Nagsublinto. Si papakawan ka kadikeng kuwana, itilikodan ka kastoy tinaramid na keng ka. Amom, sakti ba ka pong iti asawam eh. Nada ko man lang tisawag ka talaga nga parparik trupa na. Awang basol keng katasawak. Uwan, awang basol na kanyak, nga madabasol na keng ka. Saksaktan na ka. Kano sa sinuman ti lalaki nga mangpaspasakit, iti babaeng ipatpateg ko. Talagang talagang Albert. Ipatpateg na. Ipatpateg ka, Hasmin. Siyak nga si asawa, kanadaanan ti anak. E din to tabaro ka pa ya. Iniinoon di ka tili mga taon ng siyak. Abay nga siyak nga da asawa na sulit sugam. Abay nga saan nga siyak nga mabalin, iti pagbalin mga nabalin. Albert, agmauyong ka. Sikat agmauyong eh. Sikat agmauyong. Ipapilit mo ba lang tabagim iti lalaki nga saan na kan ngayat, kayat, nga dan sa baling ang pamilya na. Hasmin, lokatam tapusom. At tuyak. Kada sino ka, nadakad ta. Nakasaga ng magparagsak kang ka, ani a klase ka ragsak. Basol, sa anak ka na ragsak, Albert. No si kati mangparagsak kang ka, kanya. Kan saan kunto nga ramiden. Diyak to kaya tagbasol. O ragbasbasol ti asawam, bayam ng basol. Katsyak, di na kumay ramraman ng basol. No talagang ipatpatag na, saan na kasulisugan. No talagang ipatpatag na, di na isurong ang basol. Sige, kad makaturo ka ako. Sa anak to nga sumarting, bahala ka. Ngayon para kanya, may salang ti lalaki di biyak ko. Ilang Cesar nga asawa. Kad magnamnamahak, agsublinto isuna. Agsublinto kada kami ti asawak. Ken ti ama ti anak ko. Uwan manong nemi magnamnamak. Ket no kasta nga maamuan ni papati amin adumanen nga pamabalaw na teraramidan na kanya. Pati ni papa manong nemi ibagbagana nga dakarbe nga kagragsak. Masyanak kano iti anak ko. Agsapsapul ti ama. Isut rumeng nga mangalak kano ti ama na kasukat ti pudno nga ama na. Kinuloko. Sa abad nga ron kakayat ni Silin manong nemi nga saan nga ti ama na iti sumangpet uno ibagak nga isut ama na. Aging ka manong nemi nga iti may sa nga rabi manen when nakaturok idi ni Silin idi agring di cellphone ko. Sino katamanin da ito iya? Saan nga nakapunbok? Tumuawag saan nga nakapunbok? Tinamber tutong tawag. Diyan kung makayat ng sungbatan manong name ito makadisturbo lang ng sinong bata. Yes, can I help you? Hello? Sino dito? Yapin nga saan ka nga sumungbat? Mangluklo ko ka laeng? No asino ka man kat awan tim obram di nakdisturbuan, okay? Hasmin. Cesar? Sika ka di, Cesar? Wahin manong naimi na bayagan nga saan ko nga tinawagan ti asawak dapat ka ingkarik keng kuana. Tap na di kastagat sanda nga gap-apa. Tanaimon kanudya kabit ti asawa. Ngayon ti sa balikit nga tungutawag kat ni Albert manong naimi nga mang sulsuisog kanyak ngem nuwe. Kaditi may sa nga sa rabi manong naimi adati mawag hamat nga gununi. Ngimi dagtimek malasing ko ti timek na. Wait. Cesar? Sika ka di, Cesar? Hasmin. Kumusta kayo? Iti anak ta. Okay kam lang. Okay kami. Okay. Naimas na iturog ti anak ta. Katsika, da kayo. Kumusta mo tayo nakita ginam? Ano pas masama ka ka? Kas nagsangsangit ka? Pinanawan dakon. Ano yung pakiulit? Pinanawan dakon.
Pinanawandakan? Pinanawandakan? Darusana kaya ti lalaki nga putot mo kayong kuwana? Ado dagiti pasamak, bayat nga sangkan nga to tawag kaniyak. Na-aksidente ak, nakalasat ak, iti pa naka-aksidente. Ngayon napukaw ko dagiti duwa nga sakak. Oh my God! Na-aksidente ka, napukaw mo dagiti duwa nga sakam. O ano di sa serbik pa? Iso ka pinanawan ako dagiti ginak. Kinapod no na, Cesar, kat kang kanayon kong idaw-dawat, iti pa nang tarabay na hapod Diyos kin ka. Agawa ng kasmin. Nakalasatak ngagpaisong ng awanin ti doa nga sakat. Iso ka pakawanan na kumahasmin. Iba't patag ka. Iso nga ibagam no sa dinutayan mo, umay kami. Umay kami kay ni Shalyn. Umay da ka ihawid. Ibagam no sa dinutayan mo, ihawid da ka. Takayat na kadipay lang. Saan nga day ti sarudsod. Karbengak, ti panang tulong ko ka. Karbeng mga mga ginagapot ka sa punad na kawanan ti sa serbik pa. Idagiti lang doa sa akam tinapukaw sa sar. Saan nga napukaw tapusob. Sinaktan ka, nagbalina ka narangkas, nagbaling nga kagulim. Nalpas ka nalpasan. Iso nga ibagam no sa dinutayan mo kat umay da kalaen. Agawin ka dito sinong mingang gina. Saan kami anarigatan nga ng birok ti apartment nga yan ti asawak manong. Ket, idi mailukat tiri daw manong name. Nagarubos nga dagos dagiti luwak, idi makitak ti asawak manong name. Nakapimpiman-piman nga nakatugaw iti wheelchair. Impasaklot ko nga dagos ni Silin, ket inarakop ko ti anak. Ket imarakop ti anak mi kang kuha na sa kumat inarakop idang nga gama. Manong name natong palen ti kan kanayon kong idaw dawat. Natong palen ti kan kanayon kong idaw dawat iti Diyos. Panang isubli ni hapod Diyos kada kami kini Cesar. Ket numampay sa anin nga makapagtrabaho. Ngam nagtalanid at tanituuneg kendikod ti balay mi manong name. No payado di pamamalaw ni papa kaniya. Sa kagata ka nagbidon dito yung naramid mo. Papa, abi ko man nagpidota. Inawat mo pa ilayang ti inutil nga asawam. Pa, sang inutil ni Ses. Ano nga saan? Amo ka din nakadado, di ka din mang babalaw kan ka. Agbagtid ka kano. Agmaoyong ka kano. Nalpas na nakalangaro din ng intadanes, sinaktan. Nga saan nga sinsinan tinaramid na kan ka. Insukat na ka sa bali, gabulay tergagay ng madan ti lalaking anak. Anya itang ang tinapasama. Nakasapul ka dito babae, nga saan nga napudot pa nagayat na. Isungarod papa, nga agbababawi ni Cesar. Agpagpakawan, si papakawan na kang kuwana. Agbababawi. Kat siyempre, legal nga asawa. Kan iso ti ama, ti anak ko. Pa, saan lang nga para kaniyak, ti pa nagsubli ni Cesar. Kang runanti amin. Para kanisilin, dapo ko yo, ti anak ko, ngagkasapulan ti ama. Ganadupay manong naimi, di kiti mambabalaw ka niya. Ngayon, saan nga isuda, manong naimi ti ikasok ka ti pusok. Siyempre, duwa lang ang saka, tinapukaw ti asawa. Kat siyempre, agkaida kami, agkanaig kami, mapasamak matmanen ti dati manong nemi. Kat oray no kaskasano, kat makatarakan mat isuna ni Cesar, ti asawak manong nemi, agtarakan ti manok. Kada do, di kiti mas daw, iti kinatarnaw, ti pusok, amang ipatpatag kang kuwana, iti likodan ti naramid na, kenti agda mga kasasaan na. Numampay ado, di kiti mang babalaw kanyak, adumat di kita ay mangdaydayaw ti kinasayaad ko. No kasano ti parang ipatpatag ko idikan ko na mas pay ita. Nga iti parang ipatpatag ko ta talagang kasapulan na. Kasapulan mi met nga agina isunan. Ada na kiti kundaway manunay mi amamulmuleng-leng ti asawa.
Kat no kasta, mamasaday ka ken kuana. Honey? Ah. Hasmin. Oh, ano pang panunutem? Aman. Amo na ipapanunutem di kasasad mo. Kabay lamat nga ito rin ti wheelchair mo. Nga mapanit ti kusina. Kasi kan ti kusinero. Kaya mapang ka iti likod. Nga mapanagkurkur ka lagi ti manok. Kaya agsukay ti mabaling mo pangulaan. Kahit ko madlang tigtrabaho. Kahit trabaho mo dito eh. Kahit ko ti madaan ti artificial na sakal. Urayam, honey. Urnungan ta. Di mo tumanay na ito nated kang benefits mo. Di ba nagkabalin mo nga disabled? Kaya nunas kan nga umutang ta. Hamat unin nang inakit. Wan, hang unin nang ina. Nga masapol ta kapibintasan to sa rem. Tap na di kasta, makapagnakan tumanin. Na kayo may bagkonay. Ni Apo Diyos na kayo may bag. Ni Apo Diyos tiga po na. Kaniso, iti ng plano, iti amin. Nayawawang ka lang. Kaputi ayat mo ang madantip lalaking anak. Kan talagang ori nga tang saan kang tarigaging ang madantip lalaking anak. No at darig iti sulisog. Sinulisog na ka ni Rosana. Ginandawayan na ti panagkasapulam. Impatag na ka mat ni Rosana. Uy, impatag na ka. Akas mati pa nang ipatag mo kang kuwana. Linipat na kami nga gina. Gaputa, imbukbuk mo ti amin kini Rosana so da nga agina ti panawin mo, ti panagayat mo. Nakaimbag unay na po Diyos. Abi ko naman naimbag na po Diyos. Gaputa na disgrasya ka. Hindi mo ka di among anakim ni Apo Diyos ti pa nakadisgrasya. Tap na dumteng tigon daway nga maamuam nga saan nga napudnot panagayat ken ka ni Rosana. Tanong napudno kumat panagayat na. Iso kumaita ti mga asikaso ken ka. Iso kumaita ti mangikal kalikagom nga agsubli ti normal na panagnam. Babayan ti panagkabakir ti artificial nga sakam. Diba? Ngam sa dino itantayan na. Impanaw na pa hindi anak mo. Baka saan ka munto nga makikita pa iti tinartarigagagay mo nga lalaking anak. Namukla ko ma. Gagangin data ti biyag. Ada pa nagbidot. Nga maaturmat lang ti bidot. Agyaman na Hasmin. May bagay launay tinagan mo nga Hasmin. Gabutan nagbalin ka nagtultuloy nga kina Hasmin tapuso. Naawang ka tiyaklamon. Baka kahit ko kumamatan ti matay naawang ka. Awan kayo kinisilin. Agyaman na. Ni Apo Diyos, tirumbing nga pagyamanan tayo. Ni Apo Diyos. Agyaman kami, Diyos ko. Agyaman kami. Aging gaman nung naming nga nadaan ti asawak ti artificial nga saka. Nabampay, may bilang latamat isuna nga disabled, PW, akunada, person with disability. Asaan nga makastrike pa ito opisina manong. Ngayon, aladagid di, manong nemi, ang pimintas, iti kasasad mi kabata ng ipasdag isuna ti piggery ken poultry. Nga, nakamitan, text-of-supply manong nemi, kaduan na, kadigid na dumaduma tiyandaan. Nga, paggapuan iti karne ti baboy ken manok. Sala nagsardeng manong nemi, idita, at dadig iti may parit ko na nga sumken nga sakit. Kaya di kapiksa ti pandemya manong nemi. Ngayon kagito'y manen, balbaliw nga nalokatan ti piggery ken poultry ti asawa. Intultuloy ko manong nemi, tinagopisina, kaya intultuloy met ni Celine, iti pasnek na agbasa, intultuloy met ti asawak, ti pasnek na nga negosyo. Dito nga ro ti pagkasaritak manong nemi katagyaman naklaunay iti anus mo nang ibasa kahit sabi ko matad damat pa day batik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadag iti padak nga dibngeg ken nagbuya. Tuwing nga ro dagyaman nga pagayam mo Hasmin iti Batak City.
Thank you king Kasmin, iting ka panangiburay dito pagkasalitaan. Ito yung arod pagayam nyo nga bumat mga ibat-batin tinimbag ng oras kada kaya mga sapada ni Manong Yonemi. Babay na po.